katika jamii. Sasa utaishije kwenye jamii wakati moyo wako umevunjika? Ni ukweli usiopinga, sasa hivi watu tunatembea na maumivu makali ya moyo. Watu wameumizwa, watu wamejeruhiwa, watu wanatembea lakini most people are walking lakini kama vile wamekufa. Wanasema dead but alive. Nini? Kwa sababu kuna vitu either waliviruhusu wao wenyewe viingie kwenye maisha yao, au vilikuja vyenyewe na milango ikawa iko wazi na wakavipokea, na vile vitu vimeharibu kusudi la maisha yao, vimeharibu namna ya wanavyoamini, vimeharibu namna ya ibada yao, vimeua dhamiri zao. Sasa ili tuweze kuona maisha yetu yanakwenda vizuri, ni lazima tuangalie sana katika hili eneo la moyo. Unaamini nini? Je, unafungulia mlango wako kwa vitu gani? Ni watu gani ambao umewaruhusu kuingia ndani ya moyo wako? Kwa sababu yule unayemruhusu kuingia ndani ya moyo wako ndiye atakaye kujenga au atakaye kumaliza kabisa. Leo watu wengi tunaishi kwa maumivu makali kwa matokeo ya watu tuliowapa mioyo yetu. Unasikia mtu anakuambia mimi nimempa fulani moyo wangu. Ni mpenzi wako, unamwambia mimi I've given you all my heart. Sasa huyo unayempa moyo wako, una uhakika gani kwamba anaweza kuutunza huo moyo? Una uhakika gani kwamba anaweza kuulinda huo moyo? You have to be very careful about that. Kwa sababu kama hautafanya hivyo, unaweza ukakata tamaa mapema. Kuna watu wamejiangamiza, kuna watu wamejinyonga, kuna watu wamekuwa tofauti na walivyokuwa, yani namna the way they used to be. Kwa sababu gani? Kwa sababu mioyo yao imevurugwa. Kuwa makini na unayempa moyo wako, kwa sababu huyo mtu anaweza kukujenga au anaweza kukubomoa. Anaweza kukuganga au anaweza kukujeruhi. Anaweza kukuua au anaweza kukuhuisha. Nimesema watu wengi wanatembea wameshakufa, japokuwa wako wanaishi tu, lakini wamekufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu ambao waliwapa mioyo yao. Wewe moyo wako uko wapi? Na kingine, kuna njia mbalimbali ambavyo mambo yanaweza kuingia ndani ya moyo wako. Maneno, unasikia maneno gani? Kuna maneno mengine kupitia vyombo vya habari, maneno kupitia watu. Unasikiliza vitu gani? Unasoma nini? Kwa sababu kile unachokisikiliza, kile unachokisoma kina uwezo mkubwa wa kuathiri maisha yako. Kile unachokitazama kina uwezo mkubwa wa kuathiri maamuzi yako, namna unavyoamini. Kina uwezo mkubwa wa kuathiri ibada yako. Kina uwezo mkubwa wa kuathiri kusudi lako. Unaangalia nini? Unasikiliza nini? Kingine ambacho ni kikubwa kinachoshambulia mioyo ya watu ni experiences, mapito. Mtu anapita katika hali fulani, yale mapito yanamtengenezea